Ki Ophisar na District Medical and Health bat ka Sub-Divisional Animal Husbandry and Veterinary kila rakhe ka sngi dyngkhong ye jingpang Rabbies da ka ba Tika Injek phyllaw ka Tirot Sing Memorial Hall ha Mairang. La pelong ru ka jingialang hikai bat pynshai ki paidbah halor ka jingshyrkhei bat jingtriem jong ka jingpang Rabbies ka ba ki briew ki yo na ka jingshah ha ki ksew ki miao ki knai ki rabbit ki mersiang bat ki wei ki merat ki merek. Kani ka jing Tika Injek klem jing siudor ye ki merat ab Iing bat iki Ksew-Bna-Lad surak kelas dang naduk ka arpulai terik haduk kani ka sngi da ka jing temu ban pynlong ye ka Meghalaya ka Jylla ka balat na ka jingpang Rabbies. Vaccination in World Rabbies Day vaksin dan program pasal materi untuk vaksin di Meghalaya pun ada Rabbies vaccination kan kemudian kalau berdaya banyak kalau mau vaksin di lokasi kalau pynshai hanya ini maka itu ketika Rabbies kita boleh bahas soal hikai kasus untuk mendapat respons kepada di briew aware dengan jingpang risk jingmang kita di briew respons apa keran respons ini bahaya beberapa ada jingri ada hikai yang terjadi vaccination kita itu kontak bila kai kambang flu kena kompon kita mong dan mong kita deh kila man koi siki jingjam sosi datang ni bukan siki briew kita buat semat dari bis antara alai ni tidak perlu Shillong terakhir dia makan di dalam bangsa di Mairang dan Jong tapi kita briew itu terus